Edin Tama mo yesade no. Yo, yadamasi be media for mo twehia wo hanyina. Ya ba ha wi ya amba no boni. Enam Access Bank partnership a ye ne Asante Kotoko for fire no. Yen bank na ewa no. Ye gidie ba kwa we ni su ni say ye ni say sports and the nyina ba ade nkabom e ba oman we maye. Nti ye ba ya ene Asante Kotoko for esi ye behwe abom. Na ya support you because you believe in sports and football as well. Nti so hwa de ye wa hanya ne say ye pese Asante for ana Asante Kotoko for fans for who say Access Bank yen yeta mo echi na tay ta mo echi nyina ne say enye bas ne pe ya sign the censorship project aba ye ne omo ya ka ho say Kotoko supporters nyina be sign on to the censorship project na project anwanwade wo mu ne say obi aba once ye ma o card register as a Kotoko member bia no who use card bia no sika no kakra bia no so Kotoko futuom nti ni nyina no epeja club no e ma no konenim senior supporters nyina pese club no ndu ni pepe so ebedu e wo Ghana ha no sei sa na Access Bank nti ye botai wa Access Bank ni so a ye de ba ha ende no no ti edien na mo expect se Kumasi Asante Kotoko be ye de ama Access Bank Kumasi Asante Kotoko ene ne fans fo no nyade e pese omo nyomo am ne say omo patronize Kotoko supporters omo patronize censorship project na ye be ye no because ene be ma ya kan Kotoko members ni nyina na members nyina nso ye mbom obia Access Bank card ubehu mfoni wo so nti as who use bia no anytime bia ubeko swipe udi to bibi udi sika tumbia no Kotoko ebi Kotoko fo nso omo futuom nti eboa Kotoko fo na nkasa ene Asante man supporters nyina omo businessmen nyina omo timi ba ebe support Kotoko fo through the censorship project ewo Access Bank bus na mo Kotoko eh sponsored bus se tin na mo sponsor na mo bus na ama Kotoko na se Kotoko betua kakra ma aye sponsorship se na hu ye no aye sponsorship na ye de o maye se na ye kan no ye bank na ye mra ne wo ho ni say Access Bank is more than banking inti wa we hu ni say ni aye sponsorship na de ama Kotoko fo se na be ya o mo supporters nyina no se na medical kan ye censorship project a Kotoko for pese omo kan omo supporters base ni nyina omo fo mo mbom baako no omo hu say oh okay say ye ne Access Bank for edisa nyu we anansa wo so we ya de ebeye bia no sika no futuo no kakra so ekọ Kotoko fo afutuo me wo Access Bank enti de ebe kanya ni say Asanteman Kotoko supporters nyina no mo support project we ma empeja Asante Kotoko enko bebi e wo se enko ema ye nyina. Okay, apart from we know other benefits apart from bus no Asante Kotoko. Yes, other benefits no ene e ka say omo swipe a card na de mom no as o swipe ni bia no Kotoko fo e generate revenue ema Kotoko fo no anase ema Kotoko fo sika nti obi a obe use card ni bia no e generate sika ema Kotoko na nkasa mu as medical kan position but your friend Festus Ofosu Yeboah Access Bank Adwinga no branch business head. Thank you.